ate incoming calls nose sawa isi point number 1 so unaweza nipigia nikiwa busy I cannot pick your call no ungu nie pia nio andune nio mukuta none nio nane ungu nio nikomete yesa kwa munye ndia mukano za simu unless ne mose wa kwangu ne ndio wote wanomba mucha kana nyakwa azuma mundu ana mwana wa pastor na kumbikio ona colleague ndio sa lakini nye no wose nakundu kadro mbikio yoke 7 mbona mbikio bana mwana wa pastor mwana wa pastor na mwana wa pastor angu ne akaambia nonwa na angu ne asimu enu ndo kindu nonwa ne ngai so simu ya aguyu no so sometimes yando maikona aitawe makosa simu apana and pia kwetha na namba yako yu na nditabe team reader by the way ndo maikezeona ni address ite koma ni address ite kila mundu pia ndo wethe yae mundu zunde na agenda ogwelewa wako na simu na nenda uyunde na agenda na kuti date ne wenenge kwa jamba kaza mu okeze nye ndio sa simu ite na agenda na in fact ona ukangu na simu na ndio sa na ndiwe simu zunde na agenda mimi nitakata tu na ti kwa dhoku nikiteta either I mean wangu na simu ndabye ni so and so twakoma ne banaka nane ngwe namba yaku mwana pastor enda ukuya 1 2 3 at least we can have a conversation lakini tukaambia ombe yue ai kasiri munye kwanza ndikwe wale tio ne kwanza wela au waita muno na agumwa lazima ngukwate muno ne makukwata muno isuti agenda anela anogendo kukwata na kila kingi wa iloma na ende mwithikisia wikunia slim number kedhani niyo number mwe wane mwana wa pastor ona kedha tinye wa mina kwa si ukwisha maneno ozo na naishi ona noige walai anyway mimi niko mzima na niko poa sana so breeder ndilikaenda kana breeder wangu ne yeba way lakini ambia sichukuagi kinduke yuke lake tu maandu matosa new numbers ni kwethe yae whether hawezi mundu kana na agenda na mwambie jaumbe sasa utenda ongewambingi aya andwange yu pendo na nitinda ne bundete mwithukesi about communication so zejetela kwa ndiye skulu twabunde isio maundu ma communication konena na mwenende yoke tu bibanye nga utabya kindu rwe moke kwati because ne somete communication kunena na mwenende no akwatya kindu kitwa mass communication kunena na ekomano kunena na mwenende kunena na mwithukesi na kusome gere ekomano na kuyisome kulitani bya so mala maingi wako ni amundu aye makosa simu ndukasye ndosa simu communicate mutume text message umwe good morning Kaslim I am so and so ne kukuneta nondo wake tumike kindly call back when you are free ndongone back eso ndongelesya simu ndiye sakwethe otumani wa muthembosu wa mundu ndaye moto ngesimu eso nagua netha ne baili ata ndiye moto ngelete so sometimes mwithukesya yu mundu la wethukesye ibunde siku ndukazi ndanye ndosa simu nagunu wote sikwethelesya wa mukone yako mete maybe ndena namba yaku kana ya ndo nema dikone cha thene aya makosa na ndiye ndete ndo mabona simu mala tatu nini hiyo imepotea umanda na ndiye just once piga simu moja na utuma message atesi your message ume I'm so and so wanakaboke ya mundu huko akunia slimu ngo mumamba kindly call back hivyo tu pendo maiona amundu akunete simu ya gumala thanda na by the way ngotabye kindu Kaslim vipi ovaka Riobangi South Nairobi twalika uyane emwe ni kamana ka ngilone kuma ngilone kisasike twi pege ndwano matesi tana zimwe ya wayu yani ona mamie wese ngangoi kolonzi yaite wese ndio zawayambe simu yakwa no nino sayambe when I'm free be kanali balane bano no se chesimu tono ngune ya neonzi yane ne nukete ndi ambapo kana ngali ngose simu please aya so ilo wakuna simu ila emwe na kiu twetegelanile twandika nete atukasaini nena ngangui jago tabya ndwala no sazi musiona ngomete ito ngomba kucha wako na simu yako ela yemwe naye makosa that emergency wachana nayo nimbo iso ku call back no wabatia lakini eva yungo na simu ya inya kwa akona ela yemwe kasi bandu nature then maybe ninaona akuna imwe akuna na mausa yatilika na ndiona after 2 minutes atese simwenge you know no kile koma no kile mukutano waba awe yani ni maluke no simwesu nundo ene sene chao
ni emergency. So if it is not an emergency, just you need to ya mundu mala thandatu yake no mungu ne awo ila yemwe wewe mwenye nani wosa tatafuta mtu mwingine mara moja inatosha. So ando amona nanga wae ai mundu ndo kukune asimu thandatu kwa kesi yake surely na ba emergency levo nonge banditwa tiwangu kwa you while okuna simu malele mkia kele emergency yani beke nduke obine epyu mundu wandwe sana ya makosa simu eno ikitiomo nimbo so kutungirisya but no na wako na simu yaku ya kele can you imagine no kila mkutano ni kwangelekani kana pando ne elikete lakini lema una simu hizo yako mayambe ya kele ne excuse na umaluka mundu maybe nienda kuona mundu wona ingune ya kele kindu kiki nabata kana ni emergency mundu ko tenda yitwa mundu ko tenda yenda ni mwokole bandu I know you maluka mukutano ne kana yeye excuse bandu I know maluko yeye ai kazini mkwanza otukweta muno ai ndi yanga yo otukweta manyo ina igogwe ina umamba na emogona surely waendie nako ne watu manu maluka mukutano ne wa boss no se simo yaku na baige ndo na ile ya jena ati wewe kando ondete kalanya maisha asu asuni mu maisha lata ile kalanya ebati emergency usipige mara nyingi kuno ila imwe pesa okukunea ona ate okukunea mutumie message umwe nini kukunea na emo kukwatya kindly call me back right sio ngama saa 6 na saa 6